Ivica Žižić priča o mučenicima, mučeništvu. Prvomučenik Sveti Stjepan, Sveti Pavao u državu, vezan uz Epifaniju, Teofaniju. Ikonografski prikaz mučeništva, sve odraz svjetlosti. Nisu to bili lik Krista kao pantokratora, svevladara, ali ne na križu, tek poslije. Već kao proslavljeno. Blažena djevica Marija i mučenici. U Novom Zavjetu pojam mučenika, martironi valjda i tako dalje. Kao sankarifikati i tako dalje. Klement, jedan od prvih papa, spominje to u svojim poslanicama, epistolama. Punjove tipu mučeništva ostaje u narodu, kulturi i tako dalje vezano uz kult pokojnika. Sastajali bi se na grobovima te tu vršili gozbe. Blagdan Svetog Petra upravo u tom mjesecu. Kršćani nisu odbacivali odmah poganske običaje, već postepeno. Na trećem nivou Vatikanske bazilike se nešto vezano uz groblje, to jest groblje tu sa vazama prije su spaljivali. Tu je grob Svetog Petra. Kršćani se okupljali. Euharistijsko slavlje svečanije te na dan mučeništva se čitali matrimoniji, izvještaji o mučeništvu. Tek Augustin je govorio da se ne moli za mučenike, nego za pokojnike. Molitve za Petra i Pavla da se pomogne, to jest da se zauzimaju za pokojnike koji su i onako živi. Pustite mrtve da zakapaju svoje mrtve. Smješak. U srednjem vijeku se tek razvilo štovanje relikvija. Kršćani koristili ulja i za bolesničko pomazanje. Pranje nogu na Veliki četvrtak kao dio sakramenta, kaže bilo. Liturgija obzirom na one svece koji nisu bili mučenici, već priznavaoci. Bili su priznavali. To mi je Mickey Mouse. Asketizam.
Ne možemo ništa dok ne bude krivo prihvaćamo, interpretiramo i živimo. Trebamo produžiti korizmu. Razvije se običaj dijeljenja relikvija. Relikvije vezano uz acta martirum, dies natalis. Jeronimov poznat, vezano uz solinske mučenike. Govori o njima Dunju Stašu Venancija. Aleksandar III, jedan zločesti, zabranio štovanje svetih. Vezano uz čudesa. Razna djela Don Marko Tomić vodi nešto vezano uz beatifikaciju. Beatifikacija je prešla sa svećenika na laike. Blaženi Ivan Merc nije bio svećenik. Očistio sve svece koji jesu i nisu, ne znam, pa sve na 185 iz raznih zemalja, a ne samo iz Italije. Razni sveci, Stepinac, Leopold i tako dalje. Papa Bonificije za posvetu crkava, valjda, ili određene crkve. Prebacuje se na 1. studenog. Pomiješa se sa danom mrtvih. Nisu svi mrtvi sveti, ali vremena je bilo, pa su sad već vjerovatno svetiji od nas svih. Drugi dan se proširio nešto vezano uz nešto. Ima li pitanja? Obzirom na štovanje Djevice Marije ima Sepeškim saborom postala Teotokos, a ne Kristotokos, kao boginjorodica. 15. kolovoza uz Nesuće, dogodnje 1954. nije se slavilo. Dogmatski se slavilo, u liturgiji je bio. Marino boginjo majčinstvo. 1. siječnja Nova godina. U adventima se čita o navještenju. Navještenje je izvorno gospodnji blagdan.
Kristovo utjelovljenje. Pohođenje se slavi u crkvi veliča, da je interesantno. 8.12. bezgrešno začeće. Ljeta Gospodnje 1854. dogma o bezgrešnom začeću. Dvadeset prvi studenoga na Jakovljevom evanđelju. Valjda apokrifnom se nešto desi. Te žalosna snježna Gospa, Gospod krunice, Gospa Lunska. Kasnije se prate neka ukazanja i tako dalje. Pripa bi se kad ne bi bilo. Hoću reći, kad ne bi malo čuo, vidio, kad se odmara. Ta mistična iskustva nisu imuna na naše predodžbe. Ni istina, ni laž u nekim slučajevima. Boginjine intervencije itekako su prisutne. Boginjina intervencija. No dobro. Da se neka pobožnost pretvori u magiju. Jer je Marija neodvojiva od Krista. Srce Isusovo, ne stavimo samo srce, već u Boginu. A Paskal između razuma i emocija na srcu Francuska. Pitanja nema. Liturgijska godina se temelji na božanskoj objavi u povijesti spasenja. Utemeljiteljski događaj, ali i u budućnost. Uvijek se vraća na početak. Okrenuta i budućnost između profanoga i svetoga. Božić. Osnovni liturgijski simboli su kozmološki, voda, vatra, zemlja, zrak i tako dalje. U svjetlu Ivanovog evanđelja govor o svjetlu, riječi i stalna ponavljanja da se što bolje istakne. Ne možemo zamijeniti ništa s Kristom. Ivanovo evanđelje je gotovo najvažnije za liturgiju. A da je vezano uz novoplatonizam, no dobro.
Zavisi kako, kad, kako, kome i kako gdje. Diferencija između svetog i profanog. Romaničke katedrale i igre svjetova i sjene, umjetnosti govor isto svašta govori. Boginja koristi čovjekovo tijelo da se objavljuje danas. Ima 70 pa do 80 stranica, ali ima mnogo preskočene stvari tih povijesnih detalja. Da ne pamtimo sve. Bitan početak. Ivan Kešina. Prelazak iz srednjeg u novi vijek nije nagao. Nominalizam pa renesansa, sve se prebacuje na čovjeka. Čovjek postaje boginja na zemlji. Metoda je matematičko-eksperimentalna. Spominjem Galileo i tako dalje. Da su pomoću svetog pisma tumačili prirodu. Da se pomoću svetog pisma tumači prirodu je nerazum. Javlja se filozofija prirode renesansnog doba. Dolazi do suprotnosti. Primjena dostignuća znanosti. Prisutna je sklonost ka poetsko-mističnom pristupu. Interesantna primjena. Talijanska renesansna filozofija prirode je novoplatonička tradicija. Produhovljeni organizam. Govori se o vječnom božanskom univerzu. Giordano Bruno. Bio učen čovjek, poznaje tomističku pa i Aristotela, filozofije te Arape Avicena. Averroes i tako dalje. Šetao po Evropama, po Francuskoj, Švicarskoj, pobožne, više bezbožne, heretičke, i 1600 se dogodio tragičan slučaj.
Bruno se nazivao mučenikom znanosti. Protiv bezgrešnog začeća blažene djevice Marije pa inkvizicije spominje. To Španjolci podosta dugo splavivali. Smatra se budući da je prihvatio kopernikansku sliku svijeta, da je boginja imanentna svijetu, ne transcendira svijet. Brunov panteizam panteistički i panduhovan panteizam. Poslije će kod Spinoze i Schellinga Maxa to očitovati taj panteizam. Hegel. Thomas Campanella sličan Brunu, ali ostaje vjeran kršćanskoj slici svijeta, dominikanac. Preko intuicije spoznaje stvari, tomistički. Preko intuicije spoznaje stvari, tomistički, te boginja. Boginjina snaga je ljubav, znanje i vjera. I putnik. A bezbožna neznanje, mržnja i tako dalje. Političke ideje. Razvija ideje o svjetskoj državi gdje bi papa bio glavni, te pridobivao vladare ondašnje da prihvate takozvanu mesijansku državu, ali nije uspio. Sve lijepo humanistički. Njemačka filozofija zadire u mistiku, vraćanje i tako dalje. Mnogo vrać šaman i tako dalje. Kabalizam. Vezano sa platoničkim idejama. Teozofija ne zasniva se na objavi, već na unutarnjem izrenju i spekulaciji. No što to bilo? Mistika i tako dalje. Paracelsus, Theophrastus, Bombastus, von Hohenheim. Godine 1993. do ljeta 1541. valjda. Relativno kratko živio, bio liječnik. Jakob Born. Godine 1575. do ljeta 1624. Postolar. Filozofirao. Jutarnje rumenilo u početku. Aurora. Ufafina.
obnova skolastičke misli. Počela se uzdizati osobito u Španjolskoj i Portugalu. Dominik Banez, godine Gospodnje 1528. do ljeta Gospodnje 1652. Poznat po tome što je uveo nauku o predestinaciji, fizika. Fizičkoj predestinaciji opovrgavao Isusovca Molinusa Scaentia predestinatione. Predestinacija znanosti. Poslanje Isusovaca bi bilo vidjeti. Ratio studiorum. Iznimno program kako će se odnositi pri školama. Kolegio Rabuzino. Priča o šetnji. Nisu usvojili novu filozofiju škola, već preko tomizma dominikanskog i Isusovačkog. Te dvije vrste. Luis Molina, učenik od Fonseca, naslijedio to srednje znanje. Bitno je neko znanje futurabilia, scientia media, srednjim znanjem. Franjo Suarez, godine Gospodnje 1548. do ljeta Gospodnje 1614. Jedan od najučenijih ljudi, iznosi na svoj način Aristotela, pa se naziva Suarizam. Njega poznaju i Descartes i Spinoza, te Christian Wolff. Školski racionalizam. Skolastička filozofija. Posjeduje razna bogatstva srednjeg vijeka, ali i ona koja će se novovjekovno distancirati. Marijana Bogdelija. Bageš, Jar, Krst, Katel, Min Šaur, češće bude Min Šaur bez K. Bitos, Miniš od čovjeka. Mera od zla. Oče naš.
Nepik ma susah konjunktivni njezini susa rape. Rape ta crtica bikešu. Ne treba dramatizirati kad vidimo taj znak. Elohim boginja. Elohim boginji. Lihuda Judi Jehuda Juda. Maret smrt. Moše Moše Mojsijeva smrt. Mi ne. Goj. Goj narodi, ne pripadnici izabranog naroda. Goj. Ne Adam od čovjeka. Ruah Adonaj. Boginji. Duh boginji. Šamoa lišmoa slušati. Siluk znak na kraju rečenice već. Na kraju suf, pa suh, kao točka na kraju rečenice. Elohim odgovara zarezu. Maim čuvati. Pisati ketim pisano. Kere čitaj. Kere čitaj. Adonaj Jahve. Jahve, a ne Jehova. Ima i Jahva. Adonaj. Bojali su se izgovarati Židovi Jahve, već koristili Adonaj. Elijon. Halali bez paha. Or svjetlo. Roš Hašana. Glava godine, nova godina židovska. Grad, Hair, taj grad.
bara, on je stvori. Ona stvori. Uhode Meragel, ali noga je tu, ali od noge uhoda dolazi. Hod doksa, Hoše tamo, Abel zvoča, brat Kainu, Halom san. Pa su braće Josipa zvali Iš Halomot, čovjek snova, sanja. Haj, hrabrost, snaga, brdo i las, jak, fortis. Sad čitanja 15. vježbi. Mele, prva riječ kralj, jedan kralj. Hamele, taj kralj. Jom, kao Jom Kipur, dan oprosta grijeha, dan. Jom dan, Lajela noć. Or svjetlo, Haor to svjetlo. Peta rečenica. Ir, Hair, grad. Šesta rečenica. Reš, Roš, Haroš, ta glava. 7 Hošeh, Hahošeh, tama. 8 Hehar, ta palača. 9 Apar, prašina. Heafar, ta prašina. 10 Hajom, taj dan. Hajom, Vehaveva. Taj dan i ta noć. Tog dana i te noći. 11 Haor, Vehahuše. To svjetlo i ta tama. 12 Meleh Veadam. Jedan kralj i jedan čovjek. Taj kralj i taj čovjek. Trinaest Adama zemlja. Veafar. Adama Vehafar. Ta zemlja i ta prašina. 14 Ir Vehavar. 15 Bara Elohim Adama. Nimha Adama. Stvori boginja Adama od zemlje. Ostanak 1. Šesnaest Bahameleh min Hehefar. Izišao je taj kralj iz te palače.
17. Amar Elohim el Hadam. Rekla je boginja Adamu, tom čovjeku. 18. Bel Hair Bahamela. Prema tom gradu došao je taj kralj. 19. Bara Elohim Orhin Hahashe. Stvori boginja svjetlo i same. Baroš Laela El Tehal Or i Adam. Valjda druga vježba. 1. Min Meleh od kralja. A dobro. Ivica Žišić. Liturgijska godina. Fraulitija apostolika. Hipolit Turin. Spominje prinos darova na oltar, kruh, kalež, vino i to je liturgijski čin. Svećenik moli i završava molitvu. I to je dijaloški oblik molitve. U Starom Zavjetu se govorilo, na primjer, odvest ću vas u zemlju gdje teče med i mlijeko. Pa se spominje med i mlijeko u liturgiji. Najvažniji dokumenti su veronenze ili sakramentar iz Verone. Gelazijanov sakramentar. Papa Gelazije bi bio autor. Euhologija jednako neki tekstovi vezani uz kršćansku liturgiju, itinerari i tako dalje. U 4. stoljeću se spominju neki sakramentari, baš veronenze jer je pronađen u Veroni.
lucenarij ili služba svjetla. Lucenarij se često spominje. To je to sakramentarij. Pa molitveno bdjenje. Euharistiji prije nisu mogli prisustvovati nekršteni. Nikako. Mogli bi u službu riječi na početku, ali ne i Euharistiju. Bila i tarifna pokora. Pa koliko sagriješiš, tolika je tarifa. Upitnik. Ključni termin glazbenog bdjenja je prijelaz. I to iz tame u svijetu. Može biti prijelaz preko Jordana s kovčegom ili preko Crvenog mora ili prijelaz iz smrti u život. Sveti Augustin čitao nešto iz dijela vezano valjda uz prijelaze i tako da. U rimskoj liturgiji crkva se ponovno rađa u nekom razdoblju. Ljudi spavati voljeli pa bdjenje prebacivali na dan. Spavanje. Uveo se i post. A možda je u Rimu. Nerazumljiva čitanja bila. Oltar uvijek bio okrenut prema istoku. Bune 851. 1951. je Papa Pio XII. Uveo tu taj posebni liturgijski čin, a tek ljeta gospodnjih 55. je prepravljen. Misa nije počinjala prije ponoći. Često je bilo mijenjanja boja, primjer ljubičasta za uskrsno bdjenje, bijela za nešto slično. Tako je to, no o tome ne bi volio govoriti. Neki crkveni pokreti daju vrijednost nečemu. Da smo mi svi jedno tijelo Kristu. Exultet. Alfa i Omega kao početak i kraj, tako dalje, čisto apokaliptički i tako dalje. Visoka crkva mora izbaviti, to jest imati baptisterij, to jest krstionicu.
Đakono nosi uskrsno svjetlo i pjeva, vezano uz krštenje i krizma, ispovjedanje vjere i tako dalje. Spominje se korizma, i baš to opet treba. Se dešava da neki svećenik koristi ulje za bolesničko pomazanje za krizu. Bude to da je svejedno. No dobro. Opet vrana, Nema završetka posljednje večere u liturgiji. Pa dan putujuće molitve. U Papinskoj bazilici je papa držao misu pa bi se išlo do križa, te gubilo križ. Upravo iz toga proistječe to iz štovanja relikvije. Obred završava u šutnji, liturgijska boja je crvena, u petak te se svećenik prostire obično napod. Čita se Izaija, pa Hebrejima i Ivanovo evanđelje. Đakon poziva da pridignemo koljena obično, tako da... Bilo je svašta u srednjem vijeku. Služba velikog petka završava sa pričešću kao uvijek. Pa cvjetnica. Kristov boravak u grobu do Magdalene. Ivan Kešik, povijest filozofije novi vijek. Kad bismo povijest filozofije podijelili u 3 velika razdoblja, stari vijek, srednji i novi, ne možemo filozofiju točno vremenski podijeliti, jer to varira, nema točnih datuma. Novovijeka povijest je u pitanju, a prelazak je bio postupak. Nominalizam je prvi na redu.
kao unutarnji raspad srednjovjekovne misli. Zapada misao u križu. Te misao između platonizma i aristotelizma dolazi u situaciju da se nešto razdvaja. Sukob je tu. Kasna skolastika će obilježiti nominalizam. Sve je dogovor, fikcija. Nominalizam je riješio i suprotnost u novoplatoničkoj misli. Platoničko mistička filozofija. A humanizam dolazi. U Italiji su korijeni. U središtu je čovjek humanus. Epikurejci, stoici. Tamo mali oni nebo se spušta na zemlju. Čovjek je boginja na zemlji. Ništa gore, samo čovjek je središte tu. Svojevrsni poganski humanizam. Ali Toma Moros i Nikola Puzanski kao kršćanski humanizam podosta čovječni vanda. Pa on na nivou crkve prebacuje se na Sveto pismo. Nije još došlo do zaokreta prema subjektu. Lom na planu duhovnog pristupa. Na svim nivoima, pa i crkve. Kasnije reformacija i tako dalje. To je duh renesanse, kako se naziva. Ruši se cijela slika svijeta. Pa Galileo i tako dalje. Tu ćemo u graničnim pitanjima, to jest već jesmo ili nismo, pitanje jesmo li bili prije ili još nismo, mislim tu. Traži čovjek tlo pod nogama i to kao mislećeg subjekta. Neka nas 2-3 minute. Ništa. Imamo osvajače za naseljenjake na jednoj strani, a na drugoj mistici.
Marijana Vogdelija, hebrejski jezik. Da se više ne koriste masoretski znakovi. Rijetke novine, da. Alef, bet, gimel, dalet. Točka nad slovom kao dugo A. Malo dugo, isto nešto. To je tek u 7. stoljeću dodano slovima da mogu Židovi čitati tekst. Laman, učiti, otuda Talmud. Lamun. Kad je žena u postanku stvorena od čovjeka Adama. Adama zemlja. Metek uzda. Uspori jer se približava kraj. Dabar Adonaj je riječ Gospodina. Adonaj svevišnja. Valjda šamar, stražarnica pa Samarija od toga. Iz Egipta izveden Mojsije svoj narod. Pa Isusov razgovor sa Samarijankom. Razgovor sa Samarijankom. Bejar, valjda. Višemo šomerim. Htjela, valjda. To je što se tiče ševe. To je ševa znak. Hakam, valjda, šemal, kao Samuel, starozavjetni prorok. Hram, glas, svijetnik. Kovi. Koga što? Akuzativ, čestica. Ti si čuo moj glas. Kovi.
Ali Betri imaju dolet. To su slova bila. Honeni. Smiluj nam se, Gospod. Davidu, psalam, valjda 51. Prvi semestar druge godine, drugi put. Ante Vukković. Ontologija.